Kajingelap election hamu kaya constituency na kabantau kurtong kaseng Congress ubat ni maya tingkan kabala penlong ha kasnong baratu ha ka arpoi trik rempang arjar pulai lasaki ya kajingwan ai jingkren jong MLA barim kanat yang constituency badru ubalai ai reng ha ka election MLA arjar khatpra namu kaya constituency na kaseng Nationalist Congress Party uba EC Boniface Bamon haringkat bat kiwede kinong kitkam ka Congress. Habakran kene kajingelang yalap election uba Bamon ulaong baka kyntien diri kedai kebaki la ïohsngew hakipor ba Mynshwa henry ban ïohi bat ban saki ban don kiba diri kedai tat hapok kene ka sarkar Meghalaya Democratic Alliance. Kuawi katu kani ki benta hajing itu wagni ke sarkar sekian dia bilang bagi mobile lang bagi social media mereka yang ngawupun kenmo ya pi kani ka sarkar MD waya khamat daka NPP UDP HSPDP baro gibitan ke parti I kamle bani ka sangsnem I kamle bani ka sangsnem in kana langkot ki kamakana kintu gua he uska tercunang yo mutrad dong ya ka bordal Haji tahu kabar iwi kenu ini, kakam kerti kudu storiong ini, nado wari moja, kakendau keciap kehadi kekeper to kayong yung semen. Kesarkar Meghalaya nem kendau, ofis sursena sekretariat, kakril kor ofis sursena kajuai, wajib kena niki bru, nem kendau ke Meghalaya, sarkar Meghalaya. Daya daya I dekat District Council dekat Sekretariat. Tekam nonon kau pun baik pun ni dia, wang gaya sarkar asam ini tayo pa, yapi, ini. Kalau pun baik lancar kendau ibu. Ke Asam, ke sarkar Asam, di kendau kinong ki Asam ni kinong kendau ni. Orang kendau tu yang kesarkar, yang ini dalai semua dublai. Jo penem ki penem kam jika ketin nong diary, tantang wila nem diary. Umabare dia uburam yo konsesi yo ganito kabarda, memu diary. Danganit kesarkar, terpersekian tampia. Ngadu jo berkada kamu nu gini nong diary. Ikhtim tiba, dan hari sarkar dapat sekian, dadai kiri yang ini, kiri, ikendau, iciat, iden, ipra, ketika kiri, icong ikan kiri, dan hari sarkar ini kita kenang dairi, menjual menu ketika ki, nado bakai business, nado umuyong, nado umutunim juam, han mereka high level menu, dan ganit ke sarkar high level. Wini bilang kelam yang wini ke parti. Dan kadiri ni ke sarkar umayai peni ke high level tersukuki moyang pernah apply. Sansnam yang bagi nama high level mai. Ada waktu kesin halang sangat prat lagi teruk. Hacua poin warsu pun sekian wayang ke high level kit teruk kit moyang. Ini election platform dah kena dia. Ang gini ke sarkar sena level, kebetulan sebelum sarkar sena level. Di high level ki moyang ki mutuni supply kam tertentu, ada kam kontrak, tak do gimana ni. Han piyaki mau buat dengan ngapim dengan bagus. Haba panjikershan nagipat ba ulaong baka thong jong u kalalong ban syakri markom jo ikipat ba laki day ki barius pa ni ki beduna kayo kakot bat benrap da kabaong bahak election MLA arjar khat pra ularem tang da lais pa vote bat katay ki jing ram kam khang lenti u hadin bo yo jing iet nakipat ba na keleng kisnong ha katay ka constituency Hidong sunong mamaya yang sunong barato wanan na ini wan kerpon kado yawai pi Atiar poi ke harusnya uterik. Rembelan section lais pabut. Hadin remelection mem kendrandina. Idir hem mensin yang awak cekri paiba mem plegi. Yair hem gi donutamensin yang a. Walam mana cipon ke cinge hadin election ne bang ami ne yung ngodo
Snelto hadin election mata cipon ba kecinge kam ubru umi election ngayung gudo. Kadang lain keski kepor. Penraham mesin yang ada tahu ke sarkar MDA ke sarkar UDP NPP lebaki wang gini main hartli dui gini itu akhmat. Nedau yang gini ke sarkar. Hajing pacing yang ada dusun sar gini sarkar. Penperkat kenga uyen biasa cisin uyele igni election. Kita senang ngomong senang berato pelun. Cirublang piu paiba. Iohi kicinge ma paiba hakini kisan snem. Ma kicinge ciksau si cingkuslai hakini kisan snem menadap. Kipaiba wayam magni kapor. Kenmo i ciklai kini sarkar MDA ke sarkar UDP NPP. Sencar empor ki pina ke ki ke khand kenai ke hak to yang pi yang kenai ki. Umau yang mau cuni you control ki hespa. Tamu darmo. You khot ki kyntien high level. Control dia ki ya ki low level. You control ki kan ki high BP. Lebih ki untuk kebiang atau kekain. Ayung sama bam. Lagi tahu orang ini high BP ne. Tiga kilo BP kilo level. Cakar nyam deki kani. Orang yang kita sedang bertahu. Mukro sabah metin. Yo BP dekmat. Yang P. Dekmat yang P yo B. You kecil kani tu lagi kita cipau dia. Karam dia. Sigi yang perlu stiman pick up lagi lagi dampar cipau tayar karam tayar okey cip tamu darma kini kawin kaluti wa channapi wa control ke high level ki mahajan nado sanchar kini ke sarkar ke district council de chanaye ka de senya ka de Mynshwa Mynshwa ki ustad ki project Nei mentau ya dai ke rio ke jatbru yang piala. Ya dai custom ke authority yang piala. Ya dai ya ke kendau ke chip yang piala. Ya dai ke kur ke jat yang piala. Tapi je hadir usan char ke ni ke sarkar ke district council tang ditulok. Rabio ada lagi nongkre. Tahu tarmo. Tang betulap rabio dere kini ke nongkre. Hetai apok council. Celo kita kinong mikmat kinong yada. Jaga riu ke cakbru yang piyonga. ME ke jingma. Aku lar khmat yang pi warok yo ini. Mana pencap pinga mesti pendui. Ujna the zonal committee development committee. Zonal development committee piwaro kinong bercanda mayana. Tiba tiba tikrek kami tik lang bagi zon. Shillong Mail. MKM ngoi kiskur. MKM ngoi exam center nyamta ke matriculation. MKM ngoi PC ko paka. Tur kakam di Meghalaya tai sebicipor. Kenjak ipikam kenjak cenore. Bece sebil bece Shillong. Gak kecut. Wem ini bertahu. Ang kuang upatai ora. Awak nuduang tip kamba. Elat dengar. Kinong song senong ngomaya ni senong bertahu. Uang ipi gini kepor. Lada yam pilih na yam mau pi curup. Lasan senem wadana ram male. Lada yam male. Lada yam pilih na yam lang opi. Lada kemen bi kemen lang opi. Lada kai bi kai lang opi. Lada am kam bila kam kesenong ngacirup opi amo. Kerpat ipi kinong song senong. Anai wan kerpang ipi. Kinong song senong umaya. U kerpat kerpon ipi. U elak pinga. U kercan teli telah pinga. Nang wayo kre mesti menggui. Ngam spa empower. Ngam lak em keluar. Pi tok spa ba yung nga. Banyak bayi ke spa kapau betan. Kapisa. Dau hap ko mesti
menegui sa Shillong Mail. Nrukul sanchan ka NPP na betak penhapisa sa Shillong Mail. Hamdai ngecek perulong pilna. Hamdai yang yung nasam. Hamdai yang ikan dikti kalawai ikan dikti. Ejis nen yumas nyau kam ejis nen bidipor rumapaya. Please. Nama silong ibi. Ejis nen penhapisa ibi. Pesa hiyo nada egi himbat. Lipan noire. Nada egi himbat. Namanya begi yang kumlai sibun. Mana begi kumlai sibun yo kertem mana kertem. Fight kaskai ketaro ketlen noire put mangane. Nah so ikai bena. Ang kon malacam pesa misusurok. Dia upaya yang sekali yang tlen yang teruk berul. Kapile, kini ke pesa ïohi, kau yang makna, kau wan egi yung, lada egi himbat, marle pandram nang pandram. Tangwa ye ke put sir hamere. Di dawang pigan te ke put sir. Na kenya ke put yang pi wip pewi, kaik sir rakhmat yang a. Ne di daw hampun sep air ini sir. Cak ini kibitawan kiwa emak ke sarkar ke NPP wa UDP snau ba kebut sial ke yang pi deo kersan bina BJP promises to empower the people of Meghalaya by giving free rice, wheat and dal and 2 LPG cylinders to all eligible beneficiaries. This 27th February, vote for a stronger BJP for a stronger Meghalaya. Ka Meghalaya TMC kawan ra shapi ya ka maikan anda ka TMC kan thau sarkar ka Meghalaya TMC kan penmi lailak teli ki kam hapo kini kisan sinem manwan barkum juru ban ajing ra pisa ka belong 1000 tika si benai kata khat 1000 tika si sinem ka barok ki samla ki bampat dan ni ka kam ka jam hakane ka ap nyau trek urumphang shan ya ka sap jong phi haki artli ki sentio bat kershan ya ka Meghalaya TMC Congress's commitment to Meghalaya, corruption-free Meghalaya, by bringing in new transparency law against corruption with total transparency in all state government dealing. 5 commitments na